Kome amona Nteto iria nkureterete ni Ntumurume gutemangwa ichunche iguru ria nkuchanio cia Kathetu akirikana kuthithirwo nyomo bubu ni ana ba mutano ng'ina. Njaya mwari uria withiritwo akuite ntere cia mikinduri nyuma ya kugitwa kiongo kuromba thirikari kubagwatia guchwira mwana wao kioto. Gavana Kawira Mwangaza gukinya wodini ya Kiago agikira akari wira nebwa mirandi ya witi na mbere. Aciari bana baria barathiririe grade 6 gutariria kurega kung'anirwa kwao ni mwerekeraji wa thirikari ati bagure uniform njeru. Mukuru wa miaka 60 kuma Nturene imwe gicigo kia Tharaka ni atete uturo nyuma yawe gutemangwa ichunche ni baria bakwirikana kuombekane ana ba mutano ng'ina iguru ria nkuchanio cia Kathetu kirikari karingi mwanya mwiri jwa ntumurume wa ukuru bwa gatigati juria jwethirwe juchuri mutene ni jwethirite jukimenyekana ni jwao nyuma ya ntubanja guchumiria bagitariria ni barari na nkuchanio uria wa mwandikite ngugi iguru ria kura kwa mbecha. Paul Kabethe katwambiririe na riboti iji. Kuri muthenya gwa ikoro gintu thaa ithatu cio tu irio mukuru uyu araithukirwo muciini wake Nturania Mwanyani Tharaka South Sub County akimenyekaga ta Julius Muthikaru aratemangwa bururu na ibanga na antu baria bakuthuganirio iba muciini nuntu ibethiritwe na nkujanio cia minda wa Kagita. The scene was visited and documented by the OCS and the DCI and his team, and the body was moved to Marimanti level 4 mortuary awaiting postmortem. The accused are known people and they are still at range. DCI is dealing and the case is paka. Mwiri wa mututiki ukiro kiri mochari ya Marimanti utuiria wa bwendere kuruthwa imabitha wa mokaria. Kongi mwiri wa muthakora wonekanire kimya kithiru ntere cia materi ukimenyekana na aciari ba mututiki. Tumenya mbere ya kumenya ndeni kimwiri kumuona mwiri wawe na into cia ira nacio mbere kibande kaibo kainguoni ciawe kuma gucuru kwa nguoni cia kibande kiariku na kawaret kawe kakaina kibande na nguo aina cio ciawe ciongwa na tukuona kiria ecuritie nakio ni burana yawe ne ecuritie neo arakuringana na etho wa mututiki bwana Jackson Gitonga Dennis Mutwiri athiritwe akiruta ngugi ntere cia ndagani chuka aramutwiri orire nyuma ya bogu karanthebe na munene wake bakirutha mathabu mangugi agunogo Mutwiri augire na kuigwa yura akuthi kugura gia kurera tacoka na mthitu kwaria indi mwene kirabu giki na thereti ati kuri na mbeca inyingi ciumbite kura na itikuonekana. Ndeni ni mwana wakwa wa mwisho Rasibon na ndeni ate karaga mucie andikitwe ndagani wira wa hoteli na wamba ari umwe ari muruthi wa mathabu. Igwarira mwiri wa mututiki wendere kuigwa kiri mochari ya Marimanti gwa beterete postmortem yumba kuruthwa kina tweka riu nginya ruthire postmortem kumenyeke asa uma kare suritie kana kare tiro bwa asure ari murage kinyagia usaidi ungo wambatike usungusi riu nugatwira egwa kara ri mwite kana kare suritie we binaps ende ni tukonwa burane enu ara ene tukerwa ni aragitite u ari suritie neo to distance ya chuka na materi ni 25 kilometers na tutikwenda bora nkiuma chuka akathie gwicujia materi ni undu wina kiriga no akatweterere ucunkuni uruthwa tumenya wega ndikagwikarite atia egwa kathiire ari we gwicuria kana ingi egwa kabirwo na bwari ni munini andu mangi mwena ukiba orite thirikari gutigiri bakurutha ucunkuni bakugana ni kingo mwana gwa omba kwata gioto giake.
na tukwaria muno na thigari nikenda thirikari nio utunguzi uruthwe nginyagia kuma kiambiriria kimenyeke kitu kia usababisha ontonu na ona matonenkera rugani kenda tumuthika already uchunguzi ukaendelea nia tutige twamenya kiria gitumite ndeni ecuria ni turomba thirikari ithie maundu ma kindani kabisa nikenda umira tumenya ni ndi ari ndeni egwa nwe werea kana kuri na other players kakora na ntumangi marahusikaga kiri gikuo kia Dennis. Kiripotera Weru TV kuma Nteto Thaa Peter Paul ogwa kabethe Kare ingere akiebanja ya mwari uria urathiririe form 4 mwaka muthiru na uria urethirwa kuete nyuma ya kugitwa kiongone kurira kioto kia mwana wao bakienda uria wathithirie ujomo bobo guchwanwa nawe na gwikirwa mithatene nkurukine bagutariria kurega kunganirwa kwao ne kuthika mwiri jotina kiongo bakiromba njara ya thirikari kubonera utethio bwa mpwi mukirimithika na chukuma mikinduri. Aritwa amona atiari bana barababu ithetie kĩerio kĩao kĩa KCSE betĩte na mbere weterera mpumĩtia na bao mũciyo matha mongele yuĩtĩte na mbere kwithikĩra kumania na ikuũ kĩororo kĩa mwana wao Beatrice Atuĩrio mĩaka 18 ũrabwithĩrĩtie kĩerio kĩawe cukuru secondary St Masmo nembiseu ya Atuĩri nontinio kuringana na yoyowe uramurerete kuma munini Atuĩria umire nja tariki 24 Disemba mwaka muthiru aita kwa balan kiremi urakwirikana arari muchoriowe na tariki 12 alani achoka kwa Atuĩria muchwana kwiro yowe ati kuoneka ende untu kwekiumia burabata thwaniretie burubwa karika mutano wejiro muchwa Thaa 10 amburie thira Atuĩria kwenda mwanta mona peyo mbuki utuku na mami okie mami bambira tutamona mwanka Thaa inda murinjare ne ciaku ari muchoe mwanko mone tukwe kiumirio arete njula sibeta na ugaretire kwatwika bamona aiti kiongo na ukirimene terwa na kwite no njula ciate yombere munturi ambire Thaa 11 ndare moyita unto na mwiri yuni muciĩ yone nde yotina tioria bibingi kumania na ekuke mwana wao njarene tia muntura baraiti mwendwowe ende batu tukona yaka kinya familia yomba gwithira nethetie njame nontu mwana aririkana etire tariki 12 na aratia thimo yawe nyumba nake agwithira mwana uketite burango cioria ketite na aratiga thimo yawe nyumba kithira kenda wita akioenya thimo yawe atetia thimo na nguo ciawe kakioya nguo wamona thimo wathiatathia twaigua kwaba muthaka iya na ara mwana akwirite ni iguru kwau ende ukariwa ne atia gutumba kwithira mwana uka akwire akiriki no mwankethire na arakia kana na aringa ituma no ntukura wono mwanka kwithire kwi no ruru muno akilikethie kare osipidi otigene Central Joel Chepkonyi awete baiko wata riboti entu kwekiumia walielekea mpaka hiyo area ndio walipata mwili ya msichana ilikuwa imedecompose kiasi alikuwa half naked nguo zake ina pants ilikuwa imeanikwa pale na alipatikana akiwa na kichwa ilikuwa imekatwa kabisa completely na hata sasa tukiongea kichwa yake haijawahi patikana polisi wanaendelea kutafuta officers waliweza kutafuta huyo kijana anaitwa Alan Kirimi ndiye alikamatwa because from our reports hata kama alikuwa na msichana hatujapata kujua mtoto alipotea namna gani mpaka akauliwa katika hali gani DCIO has taken over the case. Muciyo Atuĩria nende yorombete thirikari kubwithio chunkoni bwao na rua no batuĩra kiongo kenda no bomba kubwithia mathiko kenda tumenya kuthika uma buru mwiri ywe na kiongo no tukinya we wetete kuthika mwiri yote na kiongo nkoro ne kuno mwanka wiku withikirite muno kana kawini ndite na kothina ngikayeria rang'ambe mwanka gakura
ini ndaikire nasare kuma sandawa ndathomethia na mwanka ndaikie secondary ina toneka kana buru antumira no gintu tarera mwana na thina ntasekete ou ndeterwa mwiri yo yutena kiongo bikirwa mitharaba kangakua nthoti ni untu ikeba kiu kaba barite nyakaburi nau akathikwa nau mutindo atike mona no ntunga kwa buru na nkoroki baraba bwithetio nyumo bo bayukirwa matale ya kiwatho baba bithetie bu ndawirwa buru bawati na ikukuwirwa gokwa ku na bo ba muthiata no ntwende ankurira ntikuoninya toro ntikumba kuria thirikari yetu ni tutethie buru tumenye uma kenda na atwe tuikwa tuwiritwe twamenya twina tukonerwa aki ya mwana wetu amwe na bo Speedy Chepkonyi na rombete achiari kurekotia na baonjarene tia boyowe akiwa makarika ya yayetite na mbere kuingia tianie centro na imurio yo munene kitu yoyo tu nkiripotera Weru TV kuma tiania mbeta wa mukiri wa mithika. Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na njuri yawe muthenya jwanarua ni bakinyite wardini ya Kiago kurane kukwa MCA uria akiwa mugwataga mbaru ndiri arumiri ni mathina jarwaria rwa kumwingata aumite. Gavana Kawira ni augite ward ijigeta na mbere kwa mukira mirandi ya witi na mbere ni kwithirwa ni akumba kuritaniria ngugi na MCA wao Bobwega Muthurumuriuki ni akuthingatene na gavana wardini ya Central Imenti. Kana gusikana ikugathia mumero uga muri ikutherana ugo kuthugania komagara kari gonko uasembure choka ntiganiria kana kwagua tikava nkariro riua rikara nkarunga manako. Uyu ni gavana wa Meru Kawira Mwangaza akinyite ndene wa ndie Kiagu nikenda gutirimana na MC wa Kiagu kiambingaruni MC ura wenga ndene kaunti ya Meru atiita mugwete mbaru na maasura igokarania udakaririe maasura monga ndaigua 14 romande lakini Mungu ni mweza. Lakini bo buterigeria nkaria maasura boena kana gakwa ka first born Kiambi ndingita nkathirira naria nukona jeka karengetiga tega karengetura gucinekanwa boena nchamba ndene ya Kiagu kuronga mare wenka katikatine kantu 70 sio mchezo. Kuringana gavana Kawira aragwira kagwata mberu MC wa Kiagu nyuma we kurungamana nwe na gutigwa wenka kagite kare MC bangi baradi rugendo riria aratigirwe bangi beta nilipigia simu nikamuuliza ngutethie nambi no ntukuraga gwita gwaku ni msimamo jo atuma nikusaidie na nini ambira ntethie na roje wete makandune wete sujui njota mo ntethia na barabara ntethia na mbasare ntethia na thoko uninkaganirwa ndamwira ni wauga Kiambi ambira ii utikwenda ngusesera gatiribunya kana kaja no ka America ambira ri ndetera machini cia kuinja barabara turenda kuromba ngwataniro yethire yimeru na mweshimiwa uyu atirwe ibo kumenya bange ina bari uyu we nutega bare nturene o age taka kwende tugethira turia na ndendo bwira Meru irio twino tongeria Bobwega no tongeria ukiri mwathani na uni migambo era ntumire no nchokagiria nene ngabera Bwana Yesu asifiwe imbonoki kugukejo kija kumbira na kanywa gaku ukaora ngania ni nteo Bwana Yesu asifiwe no ntuku imwe tukagitirwe gamba turi antu amwe tema na nandi ojo ni gavana wa Meru akugende ngugi cia ikethwa igitwa na ndirakere mantu ja speed ya kulita ngugi ni ria tukuga kabati
Kaende. Eune speed ya Ngugi. Ndio tunapeleka naye Kiagu. Ndio tutapeleka naye Meru. Sema kabati. Kaende. Speed ya kazi. Kitu ya kwanza maji. Roji. Tukaga roji hapa tukona barabara tutitega. Number 2 barabara. Number 3 afya njema. Number 4 education. Number 5 kilimo. Kiremsi bangi batibonde na dibombe kuwatana na gavana nikenda witi nambere bonekande ne kaunti Meru. Kira turageragia kuingira nkomo ritho ingabana wetu atekarite Ngugi no ndo ateona competitor ateona mushindani nawe lakini turuga mama 10 bila break sawa kagwe kure kiagwe geta kirungi. Tunataka wengine wafuate mtindo huo, wampende mama, wasapoti agenda ya maendeleo, washikane mkono, tusonge mbele, watu wa Meru wafaindike. Na mimi nataka kusiwe jangu wale ambao umandiwani, tafadhali kila mtu aendee haki yake kwa mama, iko tayari. Wasikuje kuweka siasa ya kusema Kiambi ndiye anapewa, hapana. Hata wao waendee, milango imefunguliwa. Sisi hatuna vita, tunataka amani Meru yetu ya county. Mnaona vile anavutwa na kuja hapa Kiagu kwa sababu kuna uhusiano mzuri ambao si wa kulazimishwa na mheshimiwa wenu. Kiripotera Weru TV Bitabudhuri Muriuki. Minister Urimi na Ndethia Franklin Mithikali Nturi ni aritete mukana kiri machibo na nini bao batekeze kujukia nkunkumo kiri uandikithania bwa arimi bure bwitete na mbere nthigurune yonthe. Kurukili Nturi ni ataririte mwankira nande arimi milioni 3.4 ni barikite guchiandikithia kiboria guchumiria na namba inene kinya nkuruki Boniface Mwongera na riboti eje. Kwino batu bogo murimi kwethirwe icumire na guciandikithia mbere mubango jo thirikari jo guciandikithia jore jo enderete chwethirwe jo ikinyira muthia bobo nabu nioge minister urimi ja nthiguru ni Kenya bona Mithikali Nturi kiri gikaro kia moko muno ntukwena obisine kwa waja Nairobi na mongaru taiki igo narua iturinjisite antu milioni 3.4 na wombe ura utairinjista tafadhali anko buromba ndata very important kiuni nondu bakuthithia planning ya bramandu yorimi ya etana mbere na nondu nyabagweria kwa address mandu ya thina ija irio ya tukwaritia nondu kwendo partner na arimi denema buratu kombosia thia irio bibingi na namba zino ciandikithia kwina mana nondu no gwatuma kinkithithia budget thirikari nkithi propose budget cia ministry cio support manto fertilizer manto ya mbeu manto pesticide na manto mengi umbake kurithika boya nondu bandaterekethia kurio so na naratu itirite nende kinya kiuya ni bwa fertilizer ngethea ngituma ni voucher system ira electronic ira gutumira thimune ku no gya guthotika pchandiki ndatai utumba kwetira ukumba kufaindika ki program cha thirikari ria tuketha twinacho kulingana Minister Nturi mwankero twankirite kwina groveti ngiri mona magana janana kiri kaunti 34 nyire thirikari yandikithitie na ira ni bageta kugura fertilizer ciao na into bingi bya myunda biria bakwenda ura ukethira ura tukwenda ni ati mukurima aeta kilomita igana kama na iri kana umaga ciu wirite mbeu mutindwa kana uma naranje Kiagu kana naranje nje kisima witite all the way na no wirenda ni kibiricha so in distance na convenience tukwenda ku create through this system na ni uko opportunity ya upiki fertilizer area ira woe kona convenient kiwe eni onjire kulithana na kurona katero ile itura kwa fertilizer iete ikarimbagi ikendia kana ko ya fertilizer na already we wina muunda yote kwana fertilizer oko ya so eni onjire kwa recognize ukora amantu ne yario kenderea Minister Nturi uroshitite kuthirio nyubo iro ja nthigurune kwa mieri 36 ire ejete na ugitarongo ine kwethuru ikabira ni thirikari bangirite ikumutetheria murimi kunyia goro kumithia kana na gichonko
cost of production. See, we are in a hole. Now that is why most urgent things to address is food, na cost of life. Na ndio onto kuona Kenyatta hii we are creating programs ili ika address the immediate need ya antu ya Korea. As we now venture into programs ila long term na sustainable, sia kuhakikisha murimi tumuputi into an arrangement ila akaomba kwirimira ilio wengwa. Number one, Nteto kwenda boritana niko ntu benkareza manto ya Kenya ya extension. There are other ways of trying to grow food even without relying on these organic these fertilizers. So it's a matter of time, but in another 1 year things will be different. Bonge ministeri Ntori na shoketita mukanajo munene kirima churi nyama cha buchuru bagwitapagita yarimi mbesha kenda babandikithia Ntori ari gogwatwa ukainira thirikari rumbora kuyenka antu bamiru tie muntu buri kurita nduru kana Kenya yonde kenda register poto toetere national government administration officers to train mandio kenda beto train machibu so ndio akana chibu akawite siringi kinyemwe kenda register ito report kwa county commissioner kwa munene wawe wa ndio atikirwe action na ute muntu uburi kwetha engwine akabuto immediately totekwa ndene mbonde ya ko sabotage government projects Ithatu ina chocha stai na kwa tu kakaba ibantu barabari ba system wirenge itowewe wananchi batoe tuka make sure tuko opportunity ya kurikania na ntu urimo gona gotigiria kanya gwaku nomba kwethira kumithia bya Korea eteko makane maturene kana taunine na de minister Ntori na kurithira kumithia bya Korea wambe winyirie mbere itakunyiria ntu baome. So government kebu ikukwikira mechanism ya kueria facilitate environment ira muntu akomba kuthia ino urimi bwea wa kuirera no is not the duty ya thirikari ukurera wewe. So thirikari no set mechanisms in environment ira ukaomba wa access inputs yaku akiriro no lenjire kwendekana ukomba kuirimira na nao nonto anto bengi ibaurire nonto bona yaka urimi butari na maana isu effects ira to kuona twindinya tuchumetie baraba ciumiri na bature mashambene inyabia ba produce bite kumba uturera na nikyo ndo kuona tukiimport irio na manto yamange yet tugeya chokori mine tutiniriaki tugeda tuoso create employment ya antu bengi kyo ndo kubene nonto baba bamba kutya baurire barathama aendie wekira mithetu ki buckets ki nkunia no rimi ni kethira cumulative effect ya yo tumbringite antu bengi on board ikethira ikichangia kureta down food deficit ndi nke reporter Nteto TV kumaja kinginangine kithuke Nairobi mbita Boniface Mongera ni kuma kirerwa na rodo Boniface Mongera ne otukuona kanya ga kunogoka ugeta kuraja nsokerete na Nteto Nkuruki. Nogo chwa sukuru ya Kinande rinokaria na ntwa maririte akuthomera ukangaika kairi Islands Academy Timau tulimiru nandi ni sukuru iri na rekondi ya miaka 20 nere ri mutaratarene jo mweru jo kithomo jo CBC turi nyuma ya Toto petrol station mita inkai barabara ne kwerekera obistina chendisi ya Meru acha Islands Academy turi na arimu ba kithomo kieguru utaramu umenyeria na bairitanirite gutigira mwana akwanjorwa kithomone michetho ona talanta wetu ni gukindira na kwa mwana kanya kawe kiumbe ugimba bwa mwana ukaria bwawe ona kinyambasi ntubo kamati ni tulikithitie ujukania wa preschool mwanka grade 5 mwaka jwa ngirije na 2023 wikithia kanya ni bwitite na mbere ni ntubo Nteto Nkuruki ringa namba 0791 200 067 kana 0720 530 091. Welcome to Highlands Academy, where a better future for our children starts.
It's game on. Kids now have more time for all their besties. Does this mean Bumblebee is coming to live with us? This Christmas, we're gifting you more cool channels to watch. Save Kids, Jim Jam, Da Vinci Kids, Baby TVs, CBBS, Toonami, Nickelodeon, and more. Recharge your subscription and get upgraded to the next higher bouquet for 15 days to access fun shows and movies on amazing channels. To put the happy in the holidays. Celebrate the season with all your faves. Recharge today and get upgraded. Feliz Navidad, hijos. This is the best Christmas ever. Star Times. Enjoy digital life. Hello my friend. Halo mdosi. Yongo umeswara mpesa? Nafanya shopping kwa muda wowote tukutane hapo kwa nyumba. Mdosi. Hii ni nyumba yangu ama ni nyumba ya nani ndugu yangu? Hii ni nyumba yako bwana. Sisi ya surprise. Hizi vitu umepanda ndege ukakuja, umeenda unilondi ama umetoa wapi? Hizi vitu hawezi ukapata na hawa ndugu zangu. Acha nikuambie mdosi. Ukistaajabu ya Musa, utayaona ya Jackmart Electronic. Ndio mimi I salute. Urain tobia otora bia kubia tumira nyumbana kinyabia tumira nguene. TV, ufa, home theater, speaker, microphone, fridge, battery, solar, generator, mixer, blender, guitar na intobinge beyond the bia electronics kumaki Jackmart Electronics. Likane toenda se kinyangasi, baiskeli na kinyametha ira setawa coffee table. Hii TV ni unanga kwa TV. Hii unapata tu hapa Jackmart Electronic mzee. Torema wa Kasiongo, Ureshe Kinain, opposite Bread Fashions. Jackmart Electronics utebio wenda biura. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Karibuni sana, karibuni. Niwauzie? Ugali matumbo batia mimi. Ugali matumbo eh! Na wewe? Ipe wali maragwe. Wali? Eh! Wewe, mchele madando hapo. Na Nilikuwa nataka kaomena na kadoma. Oya customer, usijali chakula yako tutakutengenezea kwa ajili yako tu. Maisha yako, mapendeleo yako. Tunukiwa na Safaricom. Chagua bei yako ya kupiga simu au data. Piga *444# au utembelee My Safaricom app upate deal poa ya kupiga simu. Uongee zaidi au ubrowse zaidi. Nataka chapati na crips. Mala sausage. Nataka ugali na Aciari ni batarĩrĩte kureka kung'anĩrwa kwao nyuma ya minista wa gĩthomo Ezekiel Machogu gutumiria aritwa baria barari grade 6 bagatuma uniform njeru kinya kwethirwa pachokete cukuru o iria barari. Bainge ba aciari baritarĩrĩria John Murigo thirikari kubaikia onde goro ya uturo nayo etete na mbere na kubaramira na kuga ntuku ewethirĩtwe bakenenkerwa cia gukinyanĩria mantu jaja ni nkai mono kwou ni bakuigwa bakinyirika. Decision has been made that parents and boards of management agree on the new uniforms for junior secondary school runners. So we are also saying that parents would have to bear the responsibility of buying uniforms for their children.
itaga lilili la ministeri ya kithomo tongeletwe ni waziri Ezekiel Machogu nile amukiletwe na mironga monkurani kumagia usika ba kithomo kulingana mwikali gitikiri kamiti ya kithomo bungeni ya Senate ulano wa Senate wa Murang'a Joseph Nyutu itaga lilili leomba kuongera nene murigo kia jiari na kulingana na watu kuona kwino bataru no bwiku bago sensia uniform jiana balaba gutonya kire junior secondary schools. Ningetaka niseme kwamba wazazi wanao mzigo mzito sana kwa sasa, kwa sababu bei ya chakula iko juu, mapato yamepungua tangu ugonjwa wa homa ya COVID ulipo kuja, na kwa hivyo mimi ningaliomba waziri kama ingaliwezekana, na kwa sababu lile jopo kazi ambalo liliteuliwa na rais kuchunguza mambo ya elimu na hasa mtaala wa CBC lilipendekeza kwamba junior secondary school iwepo katika shule za msingi, kwa kimombo kwamba iwe domiciled in primary schools. Na kwa sababu wanafunzi wanaendelea katika shule zile zile, sidhani kama kulikuwa na haja, kwa maoni yangu mimi mwenyewe, kusisitiza kwamba wanafunzi wale wavalie sare tofauti. Kiri bande ya kiama kia jia ligwetukira mwekali gitwa kiama gike Silas David Omwasa itaga lelele le thirikari tiretho kwinde gutikage na mwana karega gwetikirwa skuru nontu bwa uniform. Silas akiongagira kuga jiari bawe kanyaga kwibanga na kugura uniform ino. Jambo la uniform izuie mwanafunzi kwenda kwa shule. Wakubali wanafunzi waende kwa shule na zile nguo, wale ambao hawezi waende zile nguo wako nazo ambazo wanazo katika junior secondary school, lakini wapatiwa wakati wa kununua uniform na mwishowe wanafunzi wote wakuwe na school uniform. Kwa hiyo tuna support serikali kwamba wazazi wajitayarishe kununua school uniform. School uniform ni jambo muhimu sana katika maisha ya wanafunzi. Na wazazi wanajua hii maneno, si hawajui, si hapo mbeleni wamekuwa kununua uniform, si junior secondary school peke yake. Uniform imekuwa katika shule zote. Kwa hivyo uniform ni jambo muhimu sana. Tuna support serikali kwamba wazazi wanunue uniform, hata kama wanapewa muda waende waadmit watoto wao kwa shule na waongee na head teachers na principals, alafu wapatiwe wakati wa kununua sare za shule. Lakini wanafunzi wote wanafaa kuwa kwa sare ya shule. Kulingana na Nyutu wanakethuru etaga lilili gatuma na ba junior secondary schools bego bebeganira nkoroki nilibatelewe kalelo ande na kwa lelua kenda jari batikethero bakinyerua nkoroki. Aidha David aluga jari batikelundi na wagibwa mbesa kumani na mpange ya corona nonto thirikari ni banyili timuligo munene. Lakini labda kunayo mapendekezo ambayo yalifanywa na jopo kazi hilo ili kwamba wale wanafunzi wajisikie kwamba wako katika kiwango kingine, na kwa hivyo ni swala ambalo linafaa lijadiliwe kwa makini. Ionekane je, manufaa ya kuvalia sare mpya ukilinganisha na gharama kwa wazazi, je, ni lipi lililo juu kuliko lile lingine? Tukiona kwamba basi wakiendelea kuvalia sare za zamani, jambo lile litadidimiza hata na akili zao. Maana tunajua kwamba hawa tena ni wanafunzi ambao kwa miaka 6 na mpaka mwaka uliopita mpaka walipofanya mtihani walidhani kwamba hawataendelea katika shule za msingi, lakini baadaye ikasemekana wataendelea pale pale. Kwa hivyo labda waziri na wataalamu wameona kwamba ni vizuri wapate sare mpya ili kwamba wajisikie tofauti kidogo na wale wengine, lakini mzigo kwa wazazi ni mkubwa, na hayo ndio maoni yangu kuhusu swala hilo. Ningependa wazazi wajue kwamba kila mtu aliaffectiwa na COVID-19. Hata serikali ambayo inaongoza ilikuwa na shida, kila mtu alikuwa na shida katika nchi ya Kenya na katika dunia yote, si Kenya peke yake. Kwa hivyo mzigo wa COVID-19 umetuaffect sisi wote, inafaa tuelewe kwamba tunapitia katika hali ngumu. Kwa hivyo wazazi wasifikirie kwamba serikali itafanya kila jambo. Unaona, kama ni kwa elimu, kama serikali imepeana fees ya watoto kwa public school 16,000 na mzazi ananiambiwa anunue uniform, na uniform inakuwa kama 300 or 400 shillings. Haoni kama huyu mzazi amesaidika kwamba serikali imempatia pesa? Tunaimiza wazazi kwamba nao pia wawe waangalivu na pia washirikiane na serikali. Imetoa mwito kama ni mambo ya selection ya mashule. Wazazi waliambiwa kwamba kama mzazi anaona kwamba mtoto wake amepelekwa katika shule mbali, aende kwa county director of education, washirikiane na director mwadvise. Kwa hiyo walipewa nafasi, serikali imewapatia nafasi. Kwa hivyo hatuwezi kuona wazazi wanaweza kuwa na complain kwa nini.
kila mtu ameathirika na inafaa sisi wote tuungane. We have a system. If CBC is not ready, why can't we continue that for? Yes. Which we had known, which we had trained teachers on how to handle, which we had equipment and facility. Exactly. Or somebody is sponsoring us. If you implement this CBC, they will give you foreign aid or what? What is this CBC? What is the hurry for? We have a system in place. If we are not ready. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya. Mbunge wa Igembe North Julius Taitumu nethiritu akiriungania na maabisa ba kumenyera nyomo cha kithaka KWS na kuriunga miundene ya arimi nterecha malaene kenda kuthuja athara iria ithiritu egikirwa ni njogu nkuru kinekirite arimi baba wirane bwa kuthingatira kuri wasara iria batonyete. Nicholas Chabare katumenyithie nkuruki. Ndovu wametokea kwa wingi kutoka upande wa Ngaremara. Tumeweza kupata ndovu zaidi ya 200 ambao waliweza kuja pande hii wakitapakaa. Kumaniana kutharuka kwa njogu ino na kunyagara ntere mwanya mwanya muno Ndwanda cha Igembe North, arimi wa barabara ri ba kinyamara ni kinenege kwaga abya kuria na bagura kinyambe ya kwanda na thina enene ibothite na mbe na kuringithika muno Ndwanda acha murara kinisa kinyanginyo kuwa pinyelekete bio no ntogina nkomenya meli yongo aruene etetereria ne ronde kwina ntwara specific yetera ko totomba gorwete miunda yeto ni korindo na kotena ndo koketho korindo ebati kwithwa cie kuluka na cia cogera woringe itwetera miunda na yantu ko inkoriara miunda yeto enyangetuo tukira wa ne korindo na korindo eu bateto magirite batoni korindo arere kowo kethero abena uma bakumenyara korindo ere ibatoni mwanka tumenye batwe twebebele njou kana nyumo cia githaga cieterayo kana itumairo na tuturia miundene na tukumya miundene nere tumite mparene miunde uturaurabia kuria kimbwe mungao iraura wa mana yele ne mpempe turaura thiringiana vile munda yu yurimi marima ya Ithatu na bya kuravyuka turite na turavyurite na sindenene nikankuwa KWS neri okumbika itore interview ntothi no ntumwanga thaia na beto tutekomya nimbi twacoke na besukuru aturi ni kiangasi na igino tutebinge twerigirite ano turoleleti lakini mwanga gutewerigiro bungi kinyako kanako batu nikatwaro tukoromba burubo tutethia urabukaomba na kinyanjo wibo to turi buri ome boto watira sino to batwende werigiro bwa tutire pio ni imparene turi nogo atongeria barwangiro KWS kuma America kibatongoretwe ni senior wandene Kitavi Kaloki wa mwana mbunge wa Igembe North Julius Taitumu ibariongire ntugo ya munde ntere echa malaene so kulingana na how much ile imeajina na moroto wa kuraithiria abranjo gwino chenyangetie ebone na emenda yantu na arua nonto bare ibachoki nju na jeta hata na iria na birabirei nonto bi birewe araka iwesa kanavyo tetwetera twero report enara report etere yawa marataji yatere yawa bibire yawa ni resort. Tunashukuru kuanzia 2020 tumeona wale watu wote wameumizwa ama kuliwa na wanyamapori wamefidiwa wote mpaka mwaka wa 2021. Mwaka uliopita tunashukuru serikali pia kwa kuweza kusaidia kutoa fidia ya wale wameharibikiwa kwa mashamba. Ndio tunahimiza wananchi msife moyo. Ripoti kama mnyama yeyote ameingia kwa shamba ameharibu, tupate ile ripoti, upate kujaziwa ile form, usife moyo kwamba fidia utapata. Tutakuja na forms na tutahakikisha wale wakulima wale wote ambao wale report na mashamba sitakuwa by that time zimekuwa verified na ni kuandika tu form and then mheshimiwa ako na sisi na tunashukuru sana kwa sababu inaonyesha ya kwamba hili shida si yetu peke yetu na si ya mwananchi peke yake, ni yetu sisi wote. Kumaniana kuraithiria amenda eno atongeria baiba ogite atege kinya ntugo ojanjuma ukaithira bakuthiuruka amendani ira nyenyagetwe yonthe na mononkoroki otigira bakureta abaro acha kujuriria kire arimi bara nikenda bathina beno chwa amarima akurewa amenda ya ira nyanyikite wa mona ubecho gambetere ya kuraja ira gatigira njoguni tukuthina bena kuthangikia arimi kairi ngesihi tushirikiane sisi wote na tusichukue sheria kwa mikononi yetu. Ukiona ndofu piga ripoti
kwa chief, piga ripoti kwa polisi na pia kwa shirika la KWS. Tumeona ule uharibifu, tunawahimiza wananchi wakuwe na tulivu. Tumeweza kutuma timu 3. Moja iko upande wa Kinisa, ingine Nginyo na ingine iko upande wa Malaene, na tungetarajia pia wananchi wakuwe kwa mashamba wakati uharibifu unafanyika, wakati wale tembo wamepatikana waweze kutuita kwa haraka. Tuweze kuona ile solution ambayo itaweza kutusaidia, kwa sababu mkulima hii ndio ya mwisho. Najua watalima leo na bado kesho watake kulima, so tuweze kuwa tu na ile mikakati ya kuhakikisha hii shida haitakuwa kila mwaka. Hao wanyama wanataka kuwa contained in specific areas. Kuna Meru National Park hapa. Sini sawa? Wanyama waingishwe kule. Wateremshwe huko Lewa, warudishwe huko reserve zile zingine. Na tunaona serikali ikifanya hivyo. Kuna kule ndovu wameangamia sababu ya kiangazi, kule Savo. So bwana director, mipango ifanywe. If these animals are many, try to take them to other areas where these animals are not many. Kwani tunataka ndovu kwa mashamba? Hapana. Kumantere cha Malaene Gebe North, Betan Class, Chabari. Akurubanjuri ncheke kurubao na ntigwa chia kurubaria barekete gututiga ne bakenanirite kirimambura zaraja thithikite ntere chia karia kumuge sigone kyamara moro tujwa kiatho giki ne gutia kurubaba baria bethirite bakigita ngugi nthongi ya kuweja na mwerekera kirimanto mwanya jaraja kuringithia mugongo. Mati Mugambi na ripoti iji. Awithirebo akurubanjuri ncheke kumambari tia Kariakomo wandia ganga kirige chigombunge kya mara pareta kurubanjuri na nkinya kuruba antiwa chianjori go kongwera na nkinya ko barombera seke koria kaile age kulubetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Kiatho nigekua kurubaba banjori barakatha na nkinya gukumia kurubaba bao banjori mwako tutiritwe akurubanjori ncheke baingi baombete gwitwa ni agwini taka utewetitwe ona baria bendetwo bate kwiguega tuya kubawera ntukio munde tukibarombagira na baba ombe kwigua kugwata na nafu baombe kulagia ona baria bakunywa wa banywe na ngai abatedia baragie gunda tenu ya kamantigwa paraligwa no kuga tulathoma tulale university 2 days ya chuka na gote muntu tena certificate yawe kogu certificate inu ilitithia wela gukobwa na ngai na timu ya gwanto 15 bobo kale macho tetu itaitie guru ba kiongera baugite bota kurubanjuri bakagwata na nkinya kurigeria amwe kurubantu onthe arakethirwa ari kirintura na nkinya ko bagwata mbaru kiri mantu monthe bara bakwenda mugekonu kwaria nteto cia migunde ya gema. Pole sana nitukugiria njuci ni kubanga mikakati eke gwele boneke na definite cia gwikinyagiro cia last time tulalile kirege cia last time twalila kirege. Kiatho nigekue kuruntigwa banjori baratariria mathina nkuthoma araba kurukagira ntugo gwa ntugo maingi mao mari mamenda na nkinya mamichie tiyo tage kurubantigwa tani umwe taite yakwa ina miaka 10 kotini elenjo kino ntubwakana bagwatirwa guntumitige aturwa riu taitwa unengere tepwalema kandikirwa barua ne sibo ndelwa no nditangire gikuo no kwedo mukuru akwa ari na mukongi akaija kulete marambiko ndane ngero taito riu ende mukuru miaka 10 muko ungi akalwejira into ja mukuru ule ante kona mbese jako ditanga gikuo maita maingi muno nituonaga nitwatigirwe twetinka lakini umde nitukugwe tukenete muno nuntu nibaguturirikana nuntu akuru betu baria ngai yetire bari banjuri nseke na riu batikuriganirwa niti na tuguhakikishirwo mde ona tukeja kuona thina ira twingiona nuntu baingi betu rimwe ni tukuthina muno na mijieni muno kiana baria twatigirwe nabo
bagekara bage tusumbulaga. Ripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Maram mbĩtagwa Mateni Mugambi. Andĩki anene kĩrĩndwang'i kenda cia thirikari nene batongeretwe nĩ PS gũkaria bwandene na mĩbango ya thirikari Raymond Omolo nĩ bariũngĩte kĩeni kĩa mĩtetho kĩa njũkĩrĩ kĩrĩa kĩrĩgĩrĩ kwĩthũra gĩkĩthuranĩrwo nĩ ũntũ bwa mambura za madaraka mwaka juu. Uthithia bobo nĩ bwanjĩrĩtie nyuma ya kũrugũrwa kwa mũsingi bobo nĩ tabura tũkwĩrwa nĩ Rita Mwaniki. PS kenda na directors amvonge ngũrani matongoretwe ni PS wa Interior ni Raymond Omolo ni macerete kaunti ya Embu mwena wa kivaro kia njũkĩrĩ kuria gugakorwo na mambura ma bũrũri ma madaraka ndĩ ya mwaka uyu. Atongoria aya magwatanĩrĩte na arĩa engi akuma kaunti ya Embu ni maugĩte kivaro gĩkĩ kĩrĩa gĩgakorwa gĩgĩakwa ũcerũ ni gĩkũvotithia ekari a mwena uyu wa njũkĩrĩ gukorwa makĩgwata mieke ya mawĩra vĩndĩ ya waki na buva yakĩo kũthira. Literally all the labor will come from Embu County. Very good. So that then we also use it to create employment but also develop a facility that would be self-sustaining in terms of how it's run, how it's operated. Na varia kiria kingi ki mwena wa tauni ya Embu gigukorwa wanakio gikithondekwa no ategia kuthondekagirwa mambura na mithako minini kuri maria maravangirwa kivaro giki kia njũkĩrĩ. Ngiraga andu a Embu mutikainaine niregua kwina agenda irathie na mbere mukiuria ni kwa stadium ya Embu town ikurutwa eretwe njũkĩrĩ apana ni tukorwo na igiri koguo mututigire wira ucio tusukume area ya Embu thondekwe tugitumagirwa ingi mpya ya kiriu tondu space area irendekana ya muthenya ucio ni nene kwio wivau Embu na vamwe noguo turenda ava njũkĩrĩ tutigatume stadium theri lakini tutume kindu gitagwa sports city. Guko mbunge wa mwena uyu wa Manyata niwe Gitonga Mukunji akiugaga waki wa kivaro giki gia kiriu ni gukorwa kugiukiriria biashara mwena uyu na kuleta uthii wa na mbere igicigo giki kia njũkĩrĩ. To make sure ni twa anesi as much as possible mawira maria makurutwa guku imwana cietu guku turenda ikorosi employed more than 5,000 people ni makorwa makinyita wira guku area no netwa mevingora for business. Waki wa kivaro giki ni ukorwa ukiambiriria mweri muku na wagirirwa gukorwa ukirika vari mieri ina miuku. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Abiashara bamĩraa na atongeria bao nĩ borĩte thirikari gũkũrũkĩra rwang'i rwa ũrĩmi rungu rwa CS Mithika Linturi kũgwatanĩra na bokenda kwenga maramari baria bakuga nĩbo bathũkagia biashara ya mĩraa baritarĩria kũrĩ na mantu ja maingi jaria jathithĩkaga na jatibatere ũntu buria bũgũtũma mũrĩmi akaga baita ya rũya rwawe. Nicholas Chabari na Nteto Nkuruki. Marajambara kuwa ashulikira ni mira rwaria rotigira kemera gikuthina mbena gukira na kuona athoko kinya imbingi inkuruki na muno menyeri ibwega iruruthite na mbere ngwataniro ya arimi na biashara abamira wa mwana atongeria abao bakiuragia thirikari nene ni thina mbena kubanenkera mbecha ira ciatengetwe bilioni 1 nikenda abathina mbeno chitumira ni thirikari ya county mbecha ira ciatengirwe ni assembly ya county ya Meru kiri gipindi ikiabiere kia utongoria bwa thirikari ya county na chire kerio nikenda thina mbeno na arimi na biashara abamira. Thigara nene ni atwa ya bilioni 1 mwaka o every annual financial year thirikari itukuromba endeleo twa na nya county nio mbira ya twa ya yenjeleo twa lakini muno batwe through our union no ntara ringi cia ya nawa tukoibwe kumara na twa sebwa cia thiri na tukamya twa sina cietre lakini thai cie sike yake union kenda tumya kukubangira twa antu bawa na mira bongwa na affectero ni mira ya ingirwe na tumbo tethuka 20 milioni uchi gutha ino ntu ichakologwe ni county assembly na lazima siye ni tokumuromba ikiya kubangwa bocha bangiro mwaka yoyungi kana yoyungi ntu ni 40 million na union yetena kumanyana ta chietere ko ito kuromba mibango ya besu cha lokitro ni government ya county ya Meru na county assembly ikibanga menya union no mwanka therio besire kileitu atwaya nwe atongongele seirira nonto milioni 20
kire anto bamera ne mbeca inkai muno kuringana kinya na mbeca ira batu turuta ikilukira thirikari kukilukira manto amera na turigane ni kenda tumba woka ibanda na tumba woka mera na ega bwithirwa no nto mera yeto London ya ingiro no nto baruko mera ya Holland ya ingiro no nto baruko anto babe ya kusabina mera go bwithirwa bakone ri bwithirwa nthi ite go bwithirwa nto eya na ibu nto thoko cia thugire ingwetigiria ibanda bike ya wokwa watuika mera ni kuria nto eya kinya thoko icio tu cia London Ruto akabatugania cio kinya cicoke no nto mera neri ya wakuo na riri ya wakuo ni tuona mbeca na miretu neri na market akiuga ende gita arire irio tigira kimereke kemere kuthina mbe na gukira abwega na kuona athoko na utethia arimi na biashara abamera abwega rio Nteto kalimbikiza president Merio nuntu twina ministry ya agriculture kwina ministry road and transport kwina wenge ya industrialization ciongo bibio bithatu kethega kweka teli inge kwenda 60 kethera ni muremi methika itirie kura kethera imu kamati kana kethi mwana biashara ministry wingi nacio itile biu kureni nige tukuromba wasiri wetu atiri na karente na timu emira na karente na MPs betu ba Meru tumbe kuona thoko ire tutatigire nthiguru Djibouti ikuruguka tumbe kuona thoko tutigire nthiguru Kongo ikuruguka kenda ari metu batethuka kawira mwangaza ukaita ngaba tunyo tukuromba project ngaba na ambiriretie ngechore nacio proposal ito tukambiriri nacio kimbesira twaya wani national government yonto 1 billion na ira tukwawa ne county cia 20 million kintu kira tuyite ukiria kyo mbere mira ithoko tukwenda kurura thoko cia mira ya ora urimi bwa ikwacie bwa mpempe urimi bwonthe bwina thoko cio na bendaeria batu ndi tubangite mbere twethike mira kiki tukithira ki clean no tukena rukogu uti mtu wakiwirirwa lakini yake ketha kitheri inkomnyote mtu utekiwirirwa kuma maili Ithatu Gembe Central Betan Class Chabari Nkatho cha mwanya kiri ugwe mutegeri wa gwatakanya gaku na kwithira gwatanirite na bautu ikiri Nteto chetu chiru Ithatu tuchemanie rujuru kirinde ni mubango jwa kugukianga kwendera utuko bwega beta MAUREEN kinya wona neto mathitho ntuku ya narwa ni MAUREEN Kome.